Luak Monanwa, ay Lakwed TV, nyak luane di ben. Lutua, ana bino ba, kona bino boto di enene, uye waka white man. An di ben, chunya uno chwe, piana tamani, lu tela wadong gubuar wow. Atamani lu dirwa magidoni dong gubuaro, pian pekitika neno ngoma titime ngoma chuli kakany. Chi akwanyo chima aberuka goyo kidano iruam madon mukene gwakonyo ma oti chan chalo lok ma chek kidong ben mukene muti lok ma pony mukene oti lok ma yorokom mukene ma ben oti iruam mechung iwibie tutua uye wa wach man ikum luogi dane lok wen gwar ka kachel magi wajo barni di ben wan penny watega neno watega jalo nyo wakitega kwayar lok ikom jemi matie gange ento ichako ki kwene man la peny muken ma ki penyu ki andi ben anda wani ene an pangyo kama guru chako ki ye ento oloto machalo ki ngech ruam ngech ma wono tekere oloto kachako lok ene pengayo bien ano no dong neno na tieni jemi ka kamu o ye ingoma chwele ka kany udir mo kere no me gubien gu chok akang kami la bolle chalman en ma iken KD Kristo ka chel ki boss me utim ma KD Kristo maro ugeno o maro o miana ma chalo KD Kristo sorry KD Kristo maro miana ma chalo boss me now gini eni no rombe no peramo o kunu eto kumbiri inen kama dong tiye ukelo tuan na pora kin dana makonyo bepe penti jo kene maben no of course tiki chwak wa ke mako gene utimbe a jo maduong bena gitika wani no utim umir ki gonyo tenena so kumbiro poro kin dano there's so much division matiga teme inga machwele kakany now kadong anamira lok ini lutua uyewe awany man an ikarma ana logo ki ngarchel wachi ni di ben la tena ulogo ki lepe enen wan en ma ini nena wani wano teki lo teno ma wan wate kere ni gitie gang kwan don koni ki gang kwan ma megi kunu achuli wacho ni la yom twiny ki gero ki nyach dong an koni chalo an eni an la diet mo je ngari ni mono waje nye piano ye pape waje nyingi achako ki kwene koni anangamo doga ni ka luong ko ngari ki ngari iwinyo ni iluo chala nga ini luo an chala nga mono lok magi be penyo yen nama chel aya lutian wale en mawan wa ticket gi gang kwani kikori lep madong kin nene eni mukele ki TikTok en mere kita bansa word by bona wajini kiri wachim kopale enini dong dano tiga gamu em kopa kor ngani dano tiga gamu meyet uwai chako ki kwene pian kibilani lutian ke gang kwan no dong ko tiga loyegio lutian ki kin gang no dong kichimo tok gi ne mane ini en wone ne en wone ma di ben go lanyo ni ini en gene ma amera bi mi la bole ki koma pen wonu ngeo joma giti ki lep an ko ana mera mi la bole ki koma mane ini en ma di ben go bi yer en ma di ben ya bi lanyo ni en mo bi yer ma tek so ibi no kakachakane pe ludiru luo pian lep timatek tutual ingoma chule kakany malutiano kumbiri ini kono dong la tien kono la diet kono ngabe dong pokone dong tek ichim enamerno in iwilo bedata nene in komi chimi bene in wila wakanyo bene ti kacholo lone iwinyo lep chidong pe mar chidong ana penya wainin enini dong no itemo nini
Nicolo. Be kai ngio kai nena ki bo piny. Ano ye wa wachi ini lok egoni weo gore ka katelok en ma anda wajoni. Ludir luo bien pegira mo choko gang kun ga ini bien kaman alanyi kumi. Chitware bed mano orinen chali dir mano pekilanye. Biara lany madong ki ber ka lanyo dano ikar mo karangej dong ngarmo ma ye we ke lanya dong pekke. Chiu mio kumbiri enene ludiru tiga ngeo pinyangia ke wangi. Ki lep mala dira chelo wachini we are watching the space. Chi un kanina mo wacha ber kaman ba wedi ben kanina mo undo yue ki yetru megidano ki wegidano ki mio kore lany enuni ma putam wang chone ni chido bien borba chiwa konyu kado giru timan me yar charo e yamo maino ngat moni lok at ki gitiga tieko ne ki TikTok. Iwinyi yen ko akwe di piene kono ngone mo pe kono ngagi enoni inori la tiena nyaka madong no mir no yen ka kachone pien furo awe ko la cho umiro aw yen ka kachone ento tiga loko lep makama ene kun ngene la cho mo bi mir kichwin ma adama kara ene at benera mo winya la kori lokane ento kun no ngamo doge tiga loko loka kameno Achone me maming be no gitiga gamo la kuri lok enuni kiyam. Yin bene cha amrach. Yin bene kono no ge dak kong menu put. Now you find a lot of all this mix up. Manudum lano dana lano. Chi la dito wachi di ben kado chero dong mo yuppe. Mado yuppe ba. Chi do bien. No do tamu be wacha wa mera lo diruni. This is where we shall come in. Chi watemu konyu watemu por tam kidu kape you're doomed. Tian lok ni dong anyim wado ket. Kape ki chao goy reverse ko bere enini. Umiyan ngiu lok ma lok kilo dirani. Ano awachi ko. Gini ini madong cara di ini yano pera chutwal ero ne chalo bieno pa TikTok kidong nga gile yan manong chimber wele yor ko nga gini endo kela kur gini pabe kar ka TikTok lor tie beno kar ko lor yang chon ka bi programa tupigi mo bere e radio magi bere penya TikTok mer kilo ke pe kilo pian ko bido kilo char ko nga ge dano mio tam gi madua ta dano ma waje ne kilo benetie joker ma waje pe kilo benetie. Of course we know ni digital marketing ko bido error mala mal bilokom TikTok dano tiga tim jema bejo actually jema bejo tie e TikTok ento ingeu kita chao kene AI ngeu kere ngom gena lab chalo ana chule ni no kelo ira en kori jemi miu eno juga enoni leb mugo manoke inono kai yor tuki tuchot an gera pole a winyo sekan sa real ka winyo leb ming nyokit kon ke ken ti jo ken be ka ini yor o ye nen kon style doge ke ken tu no be no bi lok karaj de to yore kar neno man pata yeto racha ngarmo ero kit jo ken be ka inen kon ke kit ko iner be doge ni peram wa lok mama be kita umeno chungkere irre bene tu ner be ngate be po be lok mo be niai ci bene no tu ki bino tu lok chala ne be ki come. Now let's leave alone all this and atamoni lok malo diro inu lokone is very powerful yen lokani one ku be ni Acholi pe ye ngat mo ulo en Acholi weng lo tela Acholi weng belo mi tam neno ngarmo ma bere no pe ilu chie bere ki chiemo bere ki ka choke me ka kumbir dong te akwani chime TikTok dong te lo leb mo ki lo mio tam mo ma dong bere pe para o
o chopin chupopin payot so en lo ka eno data ni pangyo kama wambe cherie anatam ni kama o yeni kapedong gimoba shi dan chalo chakman ki biene pen bir chale wachi nobody cares dar ma mere chimgi andong gien madong inyo gien ma confusing an lo weng ene no ti we mo ko pretty appropriate we mo ko ngan mono yer tiga yero men ngaru mon tiga yero won ngaru mon tiga yero komme choron komme mon komme cho ento down a comment section no jal indi timo ya ineri timo kom tichi come ya li inde werba so no a lot of all this confusion is being supported. A lot of all these vulgar languages are being supported by one Mautiga Nenone. Enone Anbora is very worrying. Worrying in such a way ni level mekuya paying ababa kiming tima tek tutwal botwa ikomalo. Pere neno gina po mir ki chwak ke te chwak. Gino mir ki chimo we kaka ine raj. No be manong parang lara. Chi gang do to and yang ki we hello ki we gang to ni en. There's nothing else. There's nothing else you can compare to this now. Gang do to aye. Now mi awa chakmane biene ino ke tute dok ortikon tute committee ni kaite nyual tute committee ni tute kom dog gangi. Maybe that's the only way we shall survive. But ming timatek tutwal kuya peng ababa mukane nong tia oya poya and people are embracing it. Guamada bemada umiyo kiri kay nero peko mo gunong dano tiga donye makubiri karoki yedong teke duju weng chuba mamigu chuak pigin maraj ene tiga kelo gine ene nya di ben Lakwed TV subscribing channel mamegwa kidong bena ma kide wek ben wange tami ikom lok malu dira ekone wajani